astaga makpuran na sengkok tedung kamar kabut tren kayangan siroloyo bentak sabiasa na sengkok amimpi ada bener setong orang bini apa boleh ada orang bini sebenarnya alam dunia ben makpuran na orang bini Arya katon salera ben ngaton idulem mimpi na sengkok sedangkan orang bini Arya mas abdi nyama dekat sengkok Purbosari ada apa tiga mak yang ada ngaton idulem mimpi na bulu dek mas napa saya nanti kata tujuh na bulu sunan abu keng ajarak jauh dek mas lagi kalaban bumi jelas kalaban nyata kanjeng ibu ki adiko bidarita tak mungkin setuju ilmu cinta bulu kalaban tiga dek mas Purbosari tapi ada apa dek mas tiga mak agel boy posa ngapikir bula mak agel boy tak guna bula dek mas sunan abu Purbosari adik kok sunan abu dek mas tolong tidak mas Purbosari 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 pula eman dekati kadek emas bermana pula mentak teka kalau bentika ring ratin made laris de emas made laris de entuan Purbosari dumak keton idulem mimpeko idulem mimpe Purbosari man tak teka bula tak erita Purba bula tak erita Purbosari dek mas Purbosari tak rida bula pun tak teka kalau bentika ring ratin kalambunan dek kalambunan ikaratan Purba ateya jilla mak ikatere Purbosari tada ampun nade tiga sengatan Purba Purbosari tada ampunan tiga sengatan Purba siang malam nak ipek deretku seepek dari emas Purbosari ani kok sunan abu dek mas tak tiga puluh tak abini ya ring ratin Sunan Purbosari datang ku tiga dek emas
Sengkok ebuna beukna Arom Roma bulan emas Arom Roma 3 kali bulan Purbosari Pak lacune pas gila beukna Purbosari Sengkok ebuna nak Sunan Abu ngalak paonde ngalak bawak nambi tamar sing ngaron du mak ipot tega Purbosari pokok tarik emas di kanalak samar Purbo mak ngalah samar Purbo pokok tati kangalak samar nare tegak nunduk emas mak ilerek mak ilerek Purbosari Sunan Abu nak Mbok napa kunta engak ka ebu nak Sunan Abu Sengkok ebuna nak Sunan Abu Marana Pak engak ka ebu nak Sunan Abu Madan dari emas Purbosari Jabit abid emas bulan isar dekat 3 Purbosari Pak kunta engak ka ebu Mbak Nana Purbosari Sunan Abu nak Mbok nata engak ka ebu berarti benih akal manusia akal keben Mbok Nana Sunan Abu Purbosari anak Sengkok penatin ebuna nak tika si akabina kalau pun gula dek emas temara calok dek temara calok kajunan kerpurba Sunan buah nama nang penangan Purbosari apologa kalau tiga dek emas elok-elok nak tulingnya terungkap nak tulingnya Purbosari elok-elok ada emas elok-elok nak tulingnya terungkap tak kebayang banget temangan Purbosari Pak Mante Purbosari di emas ketangan etes Sunan Madan dari emas Abu Purbosari Pak kunta engak Mbok Nana marana coba nak Mbok na akaja nak Sunan Abu anak apa belum esora kacar nanti tapi belum coba kurang nak ganteng Sunan Abu abes astaga Ebu mak tega junan Sunan Ebu apa napa Sunan Abu Ebu mek saken bagian Mbok na kan pajeriana apa napa ditelemak ibu sto sarang junan telum Ebu
Tadak kocapan naring tua asapura ka anak. Sapura anak ibu kabuk nana. Dumak palang palang kalu purba anika lantaran natika Purwosari dumak tekan mak tekan kelukman apara aman duka topeta Dumak raja ke raja tusa lantaran orang ngembini Purwosari aniko lantaran tika Purwosari apora aepu kau lepak beliuki asal empu mak pas ibas toko abdi telum marapanika Sapora Sunan Abu-Abu apora ande atapa Sunan Abu mak raja tusa lantaran orang gembini kau letodus epu kau letodus kacang-kacang epu anyo onako pamberiaki asal kau letodus epu sekaluara sekaluara Kak Mas Indrajaya palang taretan naga emas kau le palang ka emas kau le palang lantaran orang ngentini Kak Mas Indrajaya tak
Bena sakora Sunan Abu epu Raja Tusa di dalam epu nak Sunan Abu bok na bisa abeli deka asal manusia boleh tapi saklana oleh 100 tahun nak Sunan Abu maafit epu minta aku retengan mbak Nana membisa sakit boy epu iya 110 tahun membisa epu nak Sunan Abu sak belum nabek na toron ke alam dunia epu bede seeka bulu kabuk Nana ngiring atau lagi epu pun apa orang nang edunya tak pada nang ben ekayangan nak bok nang edunya mun niser ka orang bini cuk pikap biogi tak kok detik gilena engki epu namun atu dalam tak ridak mana tak teka sarang Purbosari iya nak rasa setong tampuna mana tak teka sarang Purbosari epu reng bini setong ngepian na kadito epu iya tapi itu nyare manusia tak pada nak merah dianggap merah biru dianggap biru manusia nang itunya kadang salah pilihan orang dadi taretan kadang taretan dadi setan arwah orang nyalam dunia nak engki kadito epu Lemilan tinggal mana Purbosari kadito tompon ikaw le sarang di dalam iki bapale mandek atas langit kanjeng epu iya nyamanan nak mau nang itunya benani serka orang bini rasa gelunan mek kajimen engki kadito epu iya marana sak belun mbak na toron ke alam dunia iya nak tarema nak dari epu mung kuda bekna tarema ya selendang wasiat dari epu nak tarema selendang wasiat dari epu nak Sunan Abu epu torona bekna ke alam dunia Pak Engak Kak Masa Indrojoyo arwala salah tengka sebelum epon abdi dalam kadito toron da alam dunia coba setong pertanyaan abdi dalam menggunakan junan dalam epu iya nak kaya ngai mentorona ke alam dunia jadok dojo ya nak bedena selendang wasiat kepanika kenapa selendang wasiat kadito bisa menangkal encim epu iya marana dulu mangkat bekna ya nak Sunan Abu cana epu selamat bekna selamat nak eki matur sakalangkong kanjeng epu non eti Sunan Abu kanjeng epu iya marana sayang beribu kali sayang careta eta teken kadito bisaos karena sentok kalbon buktoi pun salat subuh sampai jumpa yuk tontonlah